Pozdrav iz moje kuhinje, odakle želim sa vama da podijelim moj recept o pravljenju kuhanog kupusa sa govedinom. Manje više to radimo svi na svoj način, odnosno na isti način, ali ipak svaka domaćica ima neku svoju caku. Pogledajte moj video pa recite da li vam se dopada način na koji ja to radim. Zahvaljujem vam za vašu podršku, zahvaljujem za svaki like i za svaki komentar. Posebno zahvaljujem mojim pratiocima na YouTube kanalu ukoliko me podrže i stave subscribe na svaki moj video. Želim vam lijep dan i opet srdačan pozdrav. Odlučila sam da danas napravim kupus, pa evo videa i o tome. Sinoć sam isjekla luk crveni i bijeli, sastavila sam mesom i ostavila da to odstoji u frižideru do jutros. Na vrelo ulje stavila sam ovu smjesu, s tim da ću naknadno dodati biber, so i ostalo. Ja sve radim sama, tako da moram i da snimam, nemam montažera. Nakon što sam kupus izrezala, evo ga sada u vrućoj vodi i obarit ću ga jednom. Evo, dragi moji pratioci, ovo je završno. Ovako izgleda jedna porcija moga današnjeg ručka.